E whatalo whātu le nei a fiafi I lau whasausaunga Samoa. Ia watoe o seanga o na amata lo lea o le whonutanga malo o le tau pulenga I le vai asu fou. O le avanua le leile nei e whaeloa atuai a tātou tāpenanga a o ngā solosolo mai a tātou malo mo le nei whamoe moe. E o mai le taimi nei ua atoa le whaafe lua se lau whaase fulu. Le au whai o tangata usufono ua maea o na le stara. Ia o taitai o malo e au fiai le tupu o Peretania, whapea Eswatini o le malo I Afrika. Ma o le taimi muamua le nei ua asiasi mai ai nei tupu I lo tātou watunu. O nisi o lo o usufono mai e au fiai taitai masui o watunu ue 5 mai Asia, Afrika, Karipiani, Europa ma le Pasifika. Ua silia le numera na ilo le tūlanga whamoimoina o vaenga o whasalalaunga po le media. Whapei lātou o lo ua awai mai mo ni talanoanga whapitoa. I le mawai o le avanoa e whasoa ai matangata ese o le whalapopitonga o malo o le taupulenga e o tātou forums po o side event participants. O le tūlanga o apitanga, ua silia I le whaafe potu apitanga o mai au na whatonu mai, ma tutongia I o lātou whalitai malo, I lunga o le meli lau pasese o le Pacific Explorer le e taunu mai le stonai. Ia whapea foi maota malawa o ainga, ua whaavanoa mo tātou malo. Mo I lātou ua whatonuina apitanga I lunga o le meli o le Pacific Explorer. E au fia umai ta umafa I le tutongi o le potu, ma mawhai foi o na whaau ngā isi au nanga o lo iai le waa. E pei o potu whapitoa mo e whaau ngā ina na fua whatabali vale, ona o awhianga tū mau. Ia ma no fuanga o whawhiawhianga. Ua tutumu uma whalitani malo I pia, ai maise I no fuanga o lo o taulalata I no fuanga e whai ai whonutanga. Whatulanga ina I le saulea mai mulinuu, se ia pā ia le whalitani malo le tau mesina. O lo ia I pia na I potu I maota malawa o ainga mo apitanga mo le whonutanga. Whapea na I potu o le waa mo e ua tuai o na whatonu mai apitanga. Mai o lea e momoli atuai le whamalo, ma le whawhitai. I o tātou nuu malala whanga uma, ona o le whaalia o loutou wanganga tali malo, ma le mitamitanga e whaalia le matango fie o tātou ai malau whanua. Mai whapea foi o na whawhitaia le au whaipisinisi, I loutou langolango sua, I le whaamatango fiaina o tau pisinisi. Ua whaalia mai upenga te whailangi, le fia o sui o atunuu o taunu mai, ono o loo wa lātou vaaia teuteunga, ma whailonga o le avea ai o lātou atunuu, ma pāanga a tātou nuu I Samoa nei, e ala I le porkalame mo le whaamatango fiaina o nuu malala whanga. Ia o se tārusanga, ina ia tātou manatua e iaini whaite tenga. I le whaonga ina o tanga vai o nisi atonu, ai maise pe a whai ua whewhiloi fua ua whaonga ina I se nu. Ai eini whesili I e tūlanga, whamonmole, whawsotai mai le matanga luenga o le vai whafu. Ua tau whamai anei, te unga o potufono uma, o le a whaunga ina mo whontanga, a o le I tatala ina whono mua I le aso mafua. Ua I lunga o nei o upenga te whailangi le porkalame o whonutanga uma mo le vai aso anga fua nei. O sauninga mo whaafe ese mo le whonutanga, ia ua tau mawhai ina ia whasoa e le ngata I le tūlanga le lei, o au nanga, ai whapea fui I le una I ai o to mai
i le whaatinonga o ni pisi nisi le lei. O loo iai fo i Samoa nisi o tangata mai fafo, e Fesoasoani ma fautuaina le tūlanga le lei i le sauni o tau mafa maisi au nanga. Ua mautu le whaatinonga o tātou manaonga tau ta vale. Mō le whaonga ina i le nei fontanga tele, e ala lea i whainga whapaanga le lei. I le vāo le malo, whapea le au whaipisinisi, ma whaopopo iai Fesoasoani mai a tātou paanga mai fafo. O le a whaatino o le a whaatino ina si au nanga e whaavea iai, sui usufono uma mai whalitani malo, ino fuanga o fono tanga, ai maise mo i lātou e leo tu uina iai ni ta vale whaapitoa. O le a whailo atu foi, taimi e tāpunia ai le awala i le talawhātai i pia, mai le asu tofi lua sifulwha, i le asu tōna i lua sifuluono o katopa. Mōni na i tū la, ina ia whaalao le awala, mō wheo inga tai, mai o lātou whalitani malo, mō le moto le palimene, ma le toe foi. Mai o te whiwhia telefoi e whailo atu, o le aso lulu na te anei, na whai ai se sauninga pu, e whaafeilo ai ai le silia ma le lua se lau, ali i matamaitai leo, mai e tunu e se fulu tasi o le Pasifika, ua ofo mai le Fesoasoani i le tātou mtanga luenga o leo, whale pui, ma au nanga toe fuata inga. Ina ia whaamausali le malu puia, ma le saunga le mu o le fonatanga. O le a whaia foi, se isi sauninga i le vai sofou, e moli ai le tātou whaafetai, i taitai o malo e se fulutasi o le Pasifika, o le a awai mai le fonatanga, mo le nei Fesoasoani. Mo le puipuinga o le ngata i whale, o lo ua iei nei i o tātou o ngā sami, manua o e tolu, o le HMNZS Canterbury, mai New Zealand, o le HMS Tamar, mai Peritania, whapea le HMS Chose, o lo o taula nei le wafu i matautu mai Australia. O nei au nanga whapitoa, ua whatinoina ona o le awai mai o le tupu o Peritania i le whanatanga. I le vaenga tau whalawalawe whafuasei, male soifua maloloina. O loo iei fo i Samoa nei, ali i matamaitai fo mai Amerika, ma New Zealand, e Fesoasoani i au nanga i le taimi o le whanatanga. E le ngata i lea, ua tau nuu mai foi, isi tangata e iei to mai whapitoa i au nanga tau le tinei o mu, ai maise o au nanga, i le whalaua inga o ni ngase tinga ina i le whanemai. Ua mai a foi, o na tāpena ina sino fuanga whapitoa, mo nisi a ngase i le taimi o le whanatanga. O loo iei foi, ni potu whaapitoa wa tāpena ina i whalitani malo e wha o le ai tai o malo mausu ngā whono e mawhai ai o na maua ni au nanga whafo mai pe a mana o mia. O se tala i le waa o le HMNZS mana wanui. O le asusa so ono o kitopa a o whaatino ana suesuenga masani o ngata i whale. No soai le waa lea o le mana wanui ia au o te fitoala ma paulia ai loa. E le ipine ai mu mangoto ifo ai i le moana. Sa mawhai o na lavea ina le au waa ai fitus fulu lima ia ua toe foi uma i New Zealand. O le asongafua fitu o kitopa na fono ai le komiti ale malo e ngafa maia whawhitauli tau le ngata i whale ma amatai loa na suenga i le tūlanga.
mai ia suesuenga na i loa ai le nofoanga tonu o lo taatia ai le mana wanui mai loa ai mai ata ua amata o na masaa le swau mai vaenga e tolu o le vaa ai mai se ai foi i le iloa atu o ni pusa o loa ua pau ese mai le vaa o le aso sfulu tasi o le aso fareile o Oktopa na mawai le ata o le isi pusa o loa fatasi ai mafolinga o le afianga o le au ona o le mangoto atu o le vaa ma le felafua ina e au malolosi na vave ona awina mai le vaenga fesoasoani mai New Zealand faapea ma le uta o mea faigaluega ma masini ina ua logo i ai le goto o le vaa o le faamamafa o le lua vaiaso talu ona goto o le vaa o le maitauina lea o le tulaga o le suaʻu masaa mani aafiaga o le siosiomaga ua iloa i le taimi nei ua faailoa mai o loo mausali pea tane tetele o le suaʻu o le vaa ma e lē o vaaia se suaʻu masaa mai i ia tane peitaʻi o loo vaaia le suaʻu masaa mai vaenga o paipa o le vaa o loo mataʻituina lelei ia tulaga e le au maulu o le fuavaa o New Zealand ma galulue ina ia mafai ona faaititia lea faaletonu o loo faapea foʻi ona aoina faamatalaga mai tagata o ia afioaga pe ua latou vaaia ni aafiaga faalesiosiomaga e lē o iai ni faailoga o le aafiaga o mea ola masani vaenga taulalata i matafaga o nuu ua amatamea New Zealand ini auala faavao malo e mataʻitū ai i taimi uma mai loa gofia ai ni aafiaga o le siosiomaga ona o le faalavelave na tupu o le International Charter Space and Major Disasters ua amatalia foʻi ia feutagaʻiga ma nuu ma lalafaga o loo aafia ma malo e lua pe ua iai ni faafitauli ua fetaiaʻi mai latou ona o le goto o le vaa ua faataatia se fuafuaga mo le aveina e i luga o pusa o loa mai le mana wanui ua tuuina mai foʻi i le komiti faafoe Samoa se fuafuaga alualu mamau ma ua faamuamua ai le aveeseina o le suaʻuu mai tane o le vaa ona fetoʻavaai ai lea i se auala e ave ai ai i luga le tino o le vaa ma e pei ona iai le maliega a malo e lua Samoa ma New Zealand o le a taofia le tumau galuega o loo faatino taulalata mai i le lau eleele i le vaiaso e usuia ai le fonotaga a malo o le taupulega ma faapea foʻi ona faavāvā asiasiga ma iloiloga mo lea lava vaiaso ia sa mo ai e feagai pea le tatou soifuaga ma luʻitau ae maise o ni faalavelave tutupu faafuasee ae laualuga le agaga faafetai o le lava saunia o a tatou auaunaga taulaveaʻi na le maumau ai se soifua o le auvaa o le mana wanui ia ae maise foʻi o tatou lava tagata i aufaigaluega a le malo ia ae maise tagata o nuu taulalata sa galulue faatasi e laveaʻi le auvaa ia o le a faagasolo pea galuega faavao malo i aafiaga eseese o lenei faalavelave a o loo tapena le tatou atunuu mo le tatou taliga malo o taʻitaʻi o le tapupulega ia atonu e taunuu ai le upu masani a le tunuu ua tomua mala a ia uli masao laasaga o loo mulimuli mai
e te talo atu ai sa moai ia tātou si whatasi i tātou mataisili e ala ia tātou tālusanga e tātou whamoe moe i le vai asofou ia manuia mamalu i ona a awalofa. Talofa and greetings, Samoa. We are in the final countdown to the start of next week's CHOGM program, with guests from across the globe already arriving on our shores. To date, a total of 4,240 delegates have registered for CHOGM, comprising heads of delegations, country delegates, media representatives, and fora and side event participants. And for both media and fora, registration has far exceeded the projected expectations. On the accommodation front, 4,125 rooms have been booked with our accredited land and sea-based accommodation providers, including several private home bookings and bookings on board the cruise liner Pacific Explorer. Those opting to stay on the Pacific Explorer will have their meals included as part of their booking and will have access to conference facilities and inclusive rooms with wheelchair access. Hotel properties and other land-based options are at capacity, with those located around the CHOGM Peninsula and within close vicinity to CHOGM and CHOGM Peninsula venues are now fully booked. There are still rooms available in private homes and on the cruise liner. I wish to congratulate and thank all our village and business communities for the immense work carried out to ensure that we are extending to all our guests and our Commonwealth family a vista of welcome. Please be aware that there are sensitivities in the display of some emblems and flags alongside others. So if in doubt, do seek advice from the Foreign Ministry. All our venues are undergoing final touches before they are set up to receive meeting participants from Monday. Events and functions are evenly distributed across a large cross-section of the business community and urban locale, and we look forward to seeing the buzz of CHOGM around Apia. Our transport needs are being fully catered for through strong partnerships between the government and private sector and with the help of our development partners. Regular shuttle services will operate between hotels and venues to cater for those participants who do not have access to designated vehicles. There will also be scheduled road closures on Thursday 24th, Friday 25th, and Saturday 26th of October. These road closures are for defined periods of time only and will enable CHOGM VIP and CHOGM delegation movements between the venues, including select hotels in Apia, as part of the official CHOGM program. I am very pleased to note that on Wednesday, we welcomed a contingent of more than 200 police from 11 countries in the Pacific to assist the Samoa Police, Prisons and Correction Services in delivering a safe and secure CHOGM. Next week, we will host a special Pacific Heads of Delegation meeting to thank the 11 countries contributing to this regional and distinctly Pacific approach. On the water, we have engaged in a unique tripartite maritime security arrangement, coordinating the specialist services
of HMNZS Canterbury from New Zealand, the HMS Chose from Australia, and the HMS Tamar from the United Kingdom, should they be needed at any point over the next week. In the areas of health and emergency, medical teams from New Zealand and the USA and from our Samoan diaspora community will bolster our own medical capacity and capability on the ground, and fire service teams, ambulance service teams, and equipment have been mobilized from both Australia and New Zealand. All hotels hosting heads of delegations will have dedicated medical teams and facilities set up. A special ward for CHOGM has also been completed and is operational at the National Hospital in Mototua. On Sunday, October 6th, the HMNZS Manawanui, carrying out marine surveillance work in Samoa, ran aground on the reef at Te Whituala before it caught fire and sank, unfortunately, without loss of life. On Monday, the 7th of October, the Marine Pollution Advisory Committee convened and began operations with coastal and marine surveys carried out. Aerial photographs from drones confirmed the Manawanui's underwater location, as well as the fact that it was leaking fuel from 3 locations. Drones were also able to identify the location of 2 containers from the ship found on the reef. A 3rd container was later confirmed on Friday, the 11th of October, as was the damage caused to the reef by the 3 containers as they've been shifted around by currents. Following the sinking, New Zealand immediately sent a response team along with equipment and machines. The focus of these first weeks has been on monitoring the oil spill and any environmental risks. So far, the main fuel tanks, which are accessible for assessment, are intact, and there is no evidence of any leaks from these main tanks. There are small fuel leaks coming from the ship's systems and pipework. The NZDF divers are monitoring these constantly and are working to mitigate the impact. New Zealand is also monitoring reports from the community of marine life affected by the diesel. To date, they have not found any impacted wildlife in shoreline assessments. New Zealand activated the International Charter Space and Major Disasters on behalf of Samoa following the approval by the government of Samoa. This will enable identification of any ongoing impacts to the environment as a result of the incident. Consultations have already begun to hear community concerns. A plan has been approved by our government to remove the 3 containers that came off the Manawanui from the reef. The containers will be floated and towed to shore. NZDF have submitted a draft long-term operational timeline to MPAC for consideration, which prioritizes extracting the fuel before deciding on any vessel salvage. As discussed between the New Zealand and Samoa governments, response teams, dive and coastal operations will cease during CHOGM Week, the 21st to the 26th of October. The teams have also agreed to conduct scaled-down monitoring
and inspections only over that period. As we now come to the eve of our hosting of CHOGM, and although we have this unfortunate incident of the Mana Waiui, we come to seek God's blessings for our meeting next week, that it will be a successful meeting and that our visitors will find their experience in Samoa not only a good meeting of the leaders, but to have the opportunity to experience our Blue Pacific and the situation that we find ourselves in. We ask for your prayers as we go forward to next week, and we wish you well. Soifua, mai emanuia. Se kuma ya ilunga fa molmole lo le toi oi. Lele la tali mo atu e l'ofisiri le au ala tiavi e ona tali atu ai le o le committee o le accommodation o le tūlanga o le au ala le tiavi o atunu umolalangi e whai a ngā luenga i au ala ma o le tātou ngā luenga le whai tiavi e rei whai whapea e fuafua mo le chokom o le wha ngā solonga lava o tātou ngā luenga masani ia ma le fuafua ina o tātou tupe ma o le mea ia tau ai na mawhaina sao mai e le fio mai o le sao o le tupu. O le mea tau o le na, mai o lai tā pena le lei, ia le ofisa o leo o lo whawhiaua. Ia, ma a whapea te le imalanga i le awara. O la e feo ai tātou tāwara. Mai sao nia le lei e leo. Ia le sao mai o le fio mai o le tupu, ma whea fio ai mai si umu e anga i mai i pia. Ai ilona fio mai ma le toe taliu e whaonga le tatou au wala e ui mai leo moenga le whanga masafata whapena fo ilona toe taliu e toe fo o ai e tali le
o le suesuenga. O le suesuenga mua o le va o New Zealand. E fai ala le suesuenga New Zealand ia. Pe foi na fai tatou suesuenga e no paulia foi si tatou va. A whapea i se sa o tatou ona o le sa o tatou na mua atu iai. Ia atonu e mo mia sa tatou moni mau. Ai o na foi meu suesuenga e alwa tupi. Ia o le mea mai tatu e ave ele fa mua al tatou vainga o afianga. Pe o le afianga o le sisiomanga tulanga whapena. A le mea ia o le suesuenga polan tupu le vaa ma me whapena. E le aila o le matatalna le malo New Zealand e o le vaa. Ia o te manatu. O nei me o taui. E fua I lunga o whamaumaunga ma whamatalanga e au mai. O te manatu. Ia atonu o se tūlanga e ono o iai. Aole me moni lava ia. E me tauna whai mua mua. Ia o na o aile ile nā fuafuanga. Ile tūlanga ilona tala whea ngai. Po le tala whea ngai foi. Ile tūlanga le o le whai o le sā. Ia o le ngangai o le pui pui. A wā o le taimi nei. E le o iese mōli mauwa aia. I matawhanga. Whapea ua pauli atu ai se swau. Ia mala e vai foi le I whingota ma tūlanga whapena I ni a whianga o lo iai. Ia o whamatalanga ma whamaumaunga mea e tua iai. Nisi whai unga I le lumana I atu o le tātou mta upul nei. Ia, o le fontanga le chokum. E taipei fo ia o fontanga amalo o fatasi. Ua leva o na fata amilo ia pepa mamata upu. O ile sa ili ai ia le autasinga o finangalo. Le ela ia I fai unga o fono, pei fo o le Pacific Forum ia. E uma le Pacific Forum ua tatia mai ia se fai unga po se communicate. Whapena foi la le fono le nei, ua lewa o na fata amilo ia mata upu. Ia o tātou ai al Pasifika, e lau arunga lava le swinga o le tau. Ia o le whaamautuina o le maulea e tau awe pēr tātou. Ia le sili atu I lunga o le tasite sima le lima, te keli le vevela. Foi lea, ia o tūlanga o tupe, mamana onga o tupe e fo iai a fianga o atunu o no le swinga o le tau. Ia o le na mawhai o na whaatino I le cop taruai, ia le issue lea o le loss and damage. Pei o mea ia o whaasolosolo a o na ave iai le whaamuamua ma una ia pea I le Pasifika. Foi lea ia tātou ma tā upu ia. O le fono foi lea o le fono mai I le Vasa Pasifika. E la le Special Declaration on Oceans. Le foi sa whata milo.
sa ili ai le au tasinga malo o mo tapulenga. If we have sufficient medication supplies, I understand there were reports but because of that, I looked at the waffle supply. Also, given the ongoing concern of around Mpox, but they say for the time when they sama itu lama ya Allah ni lo umai ni faham is more our solo mai is for the solo ya semua ya specifically or the environment aviation preferring private jets for sino mai Allah for malai ali o fire for Sula ya malah si mudi dalam fiona. What's the feeling? Well, my friends are Marcina, no friends are Marso. Are you guys excited, nervous? What's it like as we go closer to opening of children? Yeah, Pelelo talia to love cinnamon. Le me fuai excited le wo yeah. Ole me yeah. Tato uma so se tapenanga lava I se fa moe ia fa pena lava le fai ole malosi alu tapenanga ia ai al tulanga foile e pe se me o pa uma foile me uma fuanga ia ai ole me ha te tala no atu ai le fisili le ia tato mal tato tali malo ato no tulanga e telefono le ne ona o le level le o tai ai afua I tangata. Le efta au matu le lata mai nei, le tatou fono foi le ma le EU. E tele atu atunu o le EU ma le ACP lo atunu o le Commonwealth. Ia, le foi manatua inisi o tatou ia le SITS. I le mea la tau tali malo ia ma matulanga o le watatou masani. Na pauale mea ia la bata pena. Ia leleia, ia no fuanga tangata, ia malupuipuia. A le se ame o te mamoli atu pea. O le whatasinga le nei, o le fono. And we wanted to be a successful meeting. O lale e uinga o le eme o le successful meeting. Ia, mo o tofo o masani I fono te tele whapea. E ia isi fono, ai me se fono tanga ia o me o le swing o le tau. E uma mai ia. E isi me wale mfaina malilia I tangata. A fa moe ala na le turilo. Peifo o le tatou tau mawhainga I le SITS. Ina ia whatau nuu I le fono lea. Ia mea ua uma o na soala upuli. Masa ili ia ile lauta singa o finangalo o sui o le mahalo. Ia, wa ui au te excited. A wa ule iloi taitai fono wa lato. Lea ngafa ma ngadwana po ua vai po ua lava le malosi ia le foi tate lo umon melia a fa peo tupu le nganga le o le excitement ia po le ale vai ai mau ai le si malosi fo ia talusia ia malea a batu pele talo ile ia a mai pea ia lona mana ma fai ona fa tau no ele tato fa moi ala tali fa solo atu ia sui o tato committee ia umta kulna sala mai Farma.
sili mai mai tau civil aviation. O watu matos furu ya no unscheduled flights le o fa so time mai o inga le fa tanga. Ese mai flights for ia masani tato wa ia ka ku le New Zealand ma Fiji Airways ya o sila flights dai ya o flights o lo fa so time mai amo tanga to malanga mai phone o se fu ono flights nei o fa ve no o fa ulunga o malo ai o tato malai malele ia e lua malele o apakai o le malai o le malele o fio mai tupo malo per Tanzania ia malele o fio mai le tupo malo Eswatini malo i Afrika ia o isi malai malele o sosoani mai pakai tato malele ia tato uso ya Amerika Samoa ia Fiji ia malai malele i New Zealand tunangana o saloi o tu fu ile las fu ko fa poco mai si flights la fa so time mai la ya play mai ai na i tu lo fi la mai o te vi fa popo tu ile sai ele tapelanga fa pitoa mo le mele o le faingo o valele foi le mo le fono ni lena o mai ele company so soani masani le fatulanga ina o toenga fainga malanga ia so we were prepared for ele tele o isi vale le la to mai o ele so ele mo ele dei lo kanka e longa po kumpulo longa ia evacuation sites or MSC
Ia o le tali sao na o le fisili. E toi whafo I mai lau tali. Ia mamel am faina fa tanan faina faina ele fa pa bot ai na uma fono to amata na na mau ia ola fu I o le na na fa tino ola o to fa poloka swa ia ola ni ki swa ai se na no to fa kontin ola o mo le so ai company mai fa fo ia e mai fa tino na na le se no so ia ona le wo lo fa fo ia tu le se veia na sa o fa tino na na le ngat fakto ole lesiksi don na fisa fa irma to pero inga mane tu maro o ye no rua ile o filo inga sa mato fa lo le mai na ya finalo le tu maro ya sa usia finalo apena fo ina va tu se manato tu maro ya la fa le no le nus pe pa se va no vai esa le ile to le komsina o nisina wa sa mato malanga fatas ia malanga komsina o nisina ia male deputy chief o le legia nisina ia e tekta ia na wena ni fatin na fatin no ta to na wena e mana ale sti ma na le bo ia na ta office te ni on le security ia questa ia tu ia il mai just to follow up on what you said about we want to have a successful Chompo. But as the host nation, how do we measure success of hosting Chompo? I know I am Tilang Fasam, why I turn Sanalama Faro. Well, I am based on where I am, build life, where I am, money, Lamata, Denos family. But as the host nation, and also last time folks who are for India or what's something they should take away from this experience hosting the Commonwealth leaders. Yeah, ole fua le fono. Le no va to fa mua e om tau por fono. Ole pe e mantua tato se atu nu laititi. Ele ma faina fatu se tusa ia foilea ia le tato tama ainga o isi atu nu ia sa tarimalo.
So, e fua umala mea ia tātou. You know, ele amai le fua istangata. E fua i tātou, ai sa oe. O le mea ia. A le lei le mea e nono fuai. Le lei a le tātou tari malo i tā mafa. Ia, o te lei lope tau te sila fia. E se fo i le tele o lui ia i le tāpenanga awa e tele tangata fo i e halal. E le popi. Ia, vai ane fo i le... Ia, o isi umame fa pena. O le fo i le... O le ala e tāpena iai, mai fo i tangata i eto mai fa pitoa. Fo i le fa utua ina i tātou whalitani malo. Ele ngata le nā, vaenga le keita i functions, you know, special events. Ia, o mea ai o tari malo al parimia, o le tari malo al tupu, tusa o functions na elua, ma le tari malo ale whailau tusi, fo ele secretary general. So, o main functions na, oi, ma le Ministers of Foreign Affairs, kusa e wha, ele ngata la ilna ai o le tātou tāpenanga foi le tā umuftanga vai taimi foi i taimi o le whai e a whontanga. Ia, o te loa o tātou wā le lope o vātu tātou i tāpenanga foi o nāmea. Morning tea, afternoon tea, pe ati tilo e le maro, o pe o lunch pe tina, pe a fua i le tātou fua foi le e iai. So ia ta wā ia. O le si, o te leo popo le tele. Foi le whapea po le ase wa ainga atangata, foi le level o tato tari malo. What is more important, ia o mai, e lab te loa ai, le si o manga ma le soifuanga, o le ai soifua i Pasifika. They need to understand that. Wai fiwa e talanoa atu iai, tato circumstances, matulanga whapena. Ai le mwhaiana la tau loa pēa le o mai. Ia, malisi foi mea. Ia o mai e moli mawina foi. Ia tātou tū manga. It's an opportunity for us. Foi le avatu ai foi ia winga tausili. O le tātou anganu. Le whawai ai ia le tātou malo. Pe o nei ana whao o mai eia se article na whaia le Lowy Institute. E urutala whapea o Samoa o le Switzerland o le Pasifika. I le tūlanga e whapea o le atunuu foile e mawai le file e mu ma le saunga le mu. Malona tala whasoropito ina o whawai le malu tau tele i foile tapena e whestatou ami pe o fiti o tonga matunu uia Solomona ma mai fisiringi Samoa plan me le fai ai name ai va pe o le tali Samoa le tunu u file mu mai fo ia ana fafitauli i le fafsanga ia mai ai fo i mal tatou fai nga palota i le luatasi le ana mfaina fo ia to e tatou tua lava i men tapena o tatou tua poile o tulafono e whawai ai ma lava le onsa ia pe o mena ele lava tele o na iei avanua e whaali atu ai winga na o Samoa ma le Pasifika isi atunu wai o mai ala tau e malolosi e la popoa e te leo la tu tamau ainga. But this is an opportunity e whaali atu ai i e tu tausili mai tu e mo i tele o tatou lui tau ai mwhai fo in tatou whape atu o le matango fie o le oranga le maua i nei i le Pasifika ma whamanatu ai fo i a tatou ia e sere mana i o le tatou tofi ia te iwa tatou vai le o anga i whafa ia ai pe e toe momoli mai e sere tele o le manuia le tatou atunu pe la umila utali la ofisili
Ia, mo ua maua fo'i e le finagalo o nu'u mafioaga. Foi le tofu lava le delegation ma le latou liaison teams. E mai atou no isi mea na e mawhaina whaataltalanoa. Ai whainga tātele ona watu statou tu la fono. Foi e whamarusia ai le o ai o le awa tātou tau iai. Mai e mwhai fo'i e tātou liaison officers ona whape atu ia. A lava stou taimi pe tau te fiasiasi. If you volunteer. Ia whaftai mo le whafsiti, ia ua lawa matoi, ia leo ua whiona mai lato ulang o pasi. Ia mo tatou pa mo moi pe aso. Whaftai. Whaftai lawa whiona le, mai tei whanbia, manu tau o tāna weka, ma tei kono tatou wheat. Tei koe manu le, whaena whaasara lau, awa mai te tai au. Yeah, that's okay right there.